Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, malam ini kita coba belajar surat Al-Hadid, surah ke-57. Ada Makcik Ramlah Abdullah di Malaysia, saudara kita yang sudah 63 tahun lebih berusia, tapi beliau memotivasi kita untuk semangat belajar kepada kita. Silakan Makcik untuk mulai. Baca dulu. Boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Makcik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bagus Makcik, atas tes dia. Gedein dulu. Digedein dulu tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في pendek ya. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Makcik, amin. Ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Terus Makcik. Wa ma lakum وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آية panjang Makcik. Panjang sama. Ya. آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Wama lakum tutup. Iya betul. Iya. Wama lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa idhar. La yastawi min ikhfa ditahan. Minkum idgham mimi. Minkum man idhar. Ya. Lagi. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Jangan buru-buru Makcik. Ya. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Terus Makcik, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man, barang siapa yang ingin menghutangkan kepada Allah. Menghutangkan kepada Allah itu bukan berarti Allah butuh uang ya. Butuh rezeki. Dalam arti menghutangkan untuk Allah itu ya memberikan sedekah, fakir miskin, membangun masjid, pesantren dan segala itu menghutangkan kepada Allah. Nah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dan walahu bagi dia ajrun karim. Ada pahala yang mulia, yang besar, yang agung ya. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Kemudian ini Makcik yauma tara. Ya, Makcik yauma taral mu'minin. Yauma taral ya yauma taral. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Baik, jangan baik.
Bay. Iya, bay, 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 Bay. bay, bay, Bay. bay, Bay. Bay. bay food, bay, bay. Nuruhum bay. Nuruhum ikhwas apa itu? نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم baca ya terus ya Iya, Ustaz. terus. Yauma yaqul. يوم يقول الم... يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا Ada naknya. Lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Agak susah ini. Amanu zuruna naqtabis. Ya, agak susah di situ. Lilladzi. lilladzina amanu macam mana Pak Ustaz? Lilladzina amanu, ke sini masuk. Amanu zuruna naqtabis. Ya. Lilladzina amanu zuruna naqtabis. Nanya panjang dulu. Amanu zuruna matobi'i. Panjang. Ya. Lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Bagus nuro. Faduriba bainahum bisurin. Belumnya ditahan, Maci. Ini warna coklat gini ditahan nih. Ini namanya, Maci belum belajar ke sini. Ini namanya ikhfa syafawi. Setiap mim mati ketemu ba, cuma satu hurufnya ba, itu seperti iklab. Kalau nun mati atau tanun ketemu ba, iklab sama bunyinya, nggak beda. Kalau ini mim ba'di ini sama juga. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Ya. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Batinuhu fihi rahmatu wa Fihir masuk. Batinuhu fihir. Masuk nyabar. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta wa gharratkumul amaniyu. Hanya pendek. Wa gharratkumul amaniyu ya. Wa gharratkumul amaniyu hatta. Ya. Wa gharratkumul amaniyu. Benar? Amaniyu hatta. Ya. Wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Masir, sad ya. Wabi'sal masir, sad masir. Kemudian alam ya'ni lil. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau ada coklat gini ikhfa ditahan. Nih ya. Alam
Manci di sini ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a ditahan di sini ikhfa an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ya Manci. Alam ya'ni lil A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Pinter Maci, Masya Allah ya, alhamdulillah. Wa kasirum minhum fasiqun. Terus ya Pak Ustaz. Ya. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ayo Maci. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati. Ditahan Maci. Qad bayyana matabi ya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Jangan do. Tekan ke bawah ya. Kayak nelan sesuatu. Kilun. Kan gini. Kayak tak mungkin kan kita latihan. Mungkin. Latihan. Padahal bukan gitu ya. Ini plesetan aja. Harusnya tak mungkin kan nggak ada apa-apanya. Kita latihan. Mungkin. Kilun ya. La'allakum. Ini nanti dilatih ya Maci. La'allakum ta'qilun. Coba Maci. La'allakum ta'qilun. Oh, ta'qilun. Bagus, tinggal dilatih ya Maci. Innal musaddiqin. Ini atas aja Maci. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Bukan. Ada tasir di sini. Sesungguhnya orang yang sedekah laki-laki dan perempuan, wa aqradullah dan mereka menghutangkan kepada Allah sesuatu yang baik, itu akan dilipat gandakan buat mereka. Walahum dan bagi mereka ada pahala yang mulia, pahala yang besar, pahala yang agung ya. Di antaranya sedekah ya, menghutangkan. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu. Kalau berhenti. Wa aqradu, kalau berhenti panjang. Tapi kalau nyambung ini jadi pendek. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Innal musaddiqina wal Bukan. Ada tasdid Maci. Innal musaddiqina wal musad double ya Maci, agak susah di sini. Lagi Maci sampai bisa. Ayo. Innal musaddiqina. Bukan. Innal musad nyambar. Dari sini nyambar ke sini, nyambar ke sini. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Nyambar aja dulu. Innal musaddiq. Bukan. Musad. Nyambar dari sini. Innal musaddiqina wal musaddiqani wa aqdu. Udah bagus. Udah bagus. Jangan nih, ti. Ayo lagi. Udah bagus. Di sini udah benar. Di sininya. Nih, bukan nih. Ti. Lagi. Mula balik ke Pak Ustaz? Ulang balik.
ulang balik ke Malaysia, terus ke Indonesia lagi, ulang balik. Ulang balik ke Malaysia ya. Malaysia, ulang balik. Dulu. ulang balik. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana wa aqradullaha qardan hasanan Kordon, jangan kordon. qardan Do. Wa qardan aqradu wa ya aqradu wa aqradullaha qardon ya kordon do. wa wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ujungnya banget ya Pak. Ajrun karim, ajrun ikhwannya banget. Ini ya. Di sini banyak yang salah. Emang ada susah. Latihannya innal musaddiqina wal musaddiqati. Nyamber latihannya kayak gitu. Tapi kalau udah bener nggak boleh ada hentakan gitu. Cukup gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Masya Allah, masih hebat banget ya. Alhamdulillah saya bisa menemukan guru seperti Maci nih. Alhamdulillah, guru tentang kesabaran, tentang kesetiaan, tentang apa ya, semangat belajar walaupun di usia 63. Allah. Alhamdulillah, amin. Pelajaran buat kita semua ya. Jadi kalian yang 30, 40, 20, nggak usah malu. Yuk belajar bersama kami di sini. Maci aja yang 63, alhamdulillah masih semangat belajar. Ngajarin kita semua tentang kesabaran, ketabahan, dan istiqomah. Itu yang terpenting. Jadi kalau kalian, kalaupun diajarin sama saya pinter, terus kalian tidak pernah ngulang, sama aja bohong. Karena kalau tidak ngulang, tidak dapat pahala. Ingat, baca Quran, diulang, banyak baca itu banyak pahala. 1 huruf 10 hasanah. Nggak ada artinya kalian pinter, tapi nggak pernah baca Quran. Nggak ada artinya kalian sarjana ekonomi, pinter cari uang, tapi nggak bekerja. Nggak dapat gaji, ya paham. Jadi sepinter apapun kalian nggak baca Quran, nggak dapat pahala. Dapat kalau kalian punya murid barangkali. Kalian punya murid 5, 10, nah itu pahala ngalir terus. Tapi kan kita juga jangan mengharapkan pahala dari orang. Kita juga harus banyak beramal juga. Kita harus banyak membaca Quran juga. Ya, Maji di sini. Walladina anu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Sama ini. Ulaika humus siddiqun. Pari, kok bacanya disentak-sentak? Karena memang susah ini. Jadi nanti nggak usah disentak kalau udah bagus. Wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Nggak usah disentak. Latihannya sekarang disentak. Ayo Maci. Maci udah pintar nggak usah disentak lah ya. Wallazina amanu billahi wa rusulihi wa rusulihi. Ya panjang, di sini pendek. Wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Masya Allah. Tadi yang tadi susah karena Maci diajarin, bukan Maci diajarin, Maci lupa kali ya. Saya ingetin, langsung bener di sini. Ulaika humus siddiqun. Alhamdulillah. Tidak kena ulang banyak kali Pak Ustaz. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar. Wasyuhada, dan mereka syahid inda rabbihim, di jalan Allah ya. Wasyuhada inda rabbihim. Yuk. Terus wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang siddiqun wa syuhada inda rabbihim.
Dan bagi mereka lahum ajruhum, ada pahala yang besar, wa nuruhum, dan ada cahaya tentang keimanan, cahaya tentang ketakwaan. Tetapi walladzina kafaru, bagi orang-orang mereka yang kafir, kufur, wa kazzabu, dan mendustakan, membohongi bi ayatina, ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Naudzubillah. Macam ni. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takasur fil amwal wa takasurum, di sini ada tanwin, wa takasurum fil amwali wal aulad. Jadi orang, ketahui oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan, hanya perhiasan belaka. Dan mereka mengumpulkan harta, mengumpulkan anak-anak, tapi mereka lupa sama Allah, jangan sampai. Nih. Kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahij fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, sesuatu kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanya fata morgana, hanya hal-hal yang kelihatannya manis, kelihatan indah, semuanya itu hanya fata morgana saja, karena kehidupan yang kekal itu di akhir nanti. Tapi tetap jangan pernah melupakan kehidupan dunia, karena dunia itu adalah tempat menanam, akhirat nanti tempat memetik. Yuk, Haji, i'lamu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahij macam mana Pak Ustaz? Ada tak? Summa yahiju. Summa yahiju fatara summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulih pendek. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu zu jadi panjang kalau dihentikan. Tapi kalau disambung ini ketemu alif lam koma dia ketemu sukun jadi pendek. Wallahu dzul fadlil azim. Ayo Mas. Sabiqu Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Wajan pendek. Biasanya panjang di sini. Wajannatin ya. Wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jangan yuk ya, yuk. Yuk. Di sini zalnya zalika bulat. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya Makcik. Zalika. Zalika fadlullah yu'tihi man Yuk yasha. panjang. Yu'tihi may. Yu'tihi. Ya, zalika. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Pendek. Yu'tihi may. Hinya pendek. Hinya pendek. Yu'tihi man. Bagus. Yu'tihi man. Ya, zalika. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu zul fadlil azim. Pinter ya, Makcik. Ini kan panjang. Wallahu zul mantobi ini, Makcik. Karena domah huruf berbaris domah dengan waw mati. Tetapi karena ada alif lam qamariyah, ada sukun, jadi pendek. Wallahu zul fadlil azim. Makcik pinter di sini, bagus. Ya udah paham. Dan kalau mencermati Quran warna ini bagus. Setiap warna oranye berapapun hurufnya nggak dibaca. Kayak ini nih. Man jadi mai. Tuh. Zul, fadlil. Pokoknya huruf-huruf yang oranye ini nggak dibaca huruf berapapun jumlahnya. Dilewat, dilompat. Gitu. Bagus. Hai Maci. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Suara saya kurang begitu enak, Maci. Enggak usah pakai lagu saya. Yuk, Maci. Ma asaba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu. Ini idharnya, Makcik. Idhar Sapawi nih. 'Ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayo Makcik. Likaila. 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 Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hanya ya. Belum keluar. Mukhtalin fakhur. Ini Makcik enggak apa-apa. Kok ketanggung ya. Di sini ada nun kecil ini, namanya nun wikoyah. Iya. Nun wikoyah atau nun iwad. Maksudnya apa? Ini tanwin. Tanwin nggak bisa disambung ke sini. Fakhurin alladzi nggak bisa. Kalau mau disambung, ini dibaca satu, Makcik. Makanya ada warnanya hitam dan oranye. Berarti baca satu. Ini kalau mau disambung di sini fakhurinil. Tuh, fakhurinil ladzi, ya Makcik. Tapi kalau nggak disambung boleh alladzi. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bukhl. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ayo Makcik, alladzi. Saya nak cuba yang tadi itu, Ustaz. Boleh cuba, boleh dicuba, silakan. Fakhurin. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Betul tu Ustaz? Oh iya. Saya pikir mau coba yang ini, Pak Khurnil tadi. Tidak, itu yang atas tadi kan. Boleh. Iya, saya punya huruf kha tidak keluar kan. Belum keluar, Pak. Iya. Coba dari sini sambung, Makcik. Dari kulla mukhtalin fakhurinil ladzi. Coba Makcik, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla mukhtalin fakhurinil, ya. Macam mana Pak? Ya, begitu. Pak Fakhurinil. Kha-nya kurang ya, enggak apa-apa.
latihan aja nanti Maci ya. Kulla mukhtalin fakhurinil ladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Bagus, bil bukhl. Kemudian wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bagus Maci, alhamdulillah. Maci pandai, alhamdulillah ya. Tak pandai sangat Ustaz. Sikit-sikit boleh. Sangat pandai. Tupai bisa lompat Maci. Ini yang cakap saya ikut je. Ya Maci. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qista. Wa anzalnal hadida fihi ba'sa syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu agak kaku ini. May yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Ya Makcik. Laqad arsalna. Laqad arsal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Wal mizan iya. Wal mizan liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu. Yang saya bilang kagok di sini, tanggung ya susah, agak sulit di sini. May yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ya Makcik. Dari waliya'lamallah. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil pendek. Wa rusulahu. Ulang dari sini Makcik. Harus benar. Kalau di sini pasti Makcik benar. Tapi harus dari sini biar benar-benar. Waliya'lam, biar nggak lupa. Yuk, waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu. Bukan. Makcik ini ya. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ayo Makcik lagi. Kalau belum benar tak akan keterusin. Ayo Makcik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu. Bukan. Wa rusulahu. Coba sampai 3 kali. Warusulahu. Terus. Warusulahu. Coba dari sini ya. Makcik udah pinter sini. Tapi dari sini biar mantap, biar nempel. Waliya'lamu. Ulang. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Bagus. Makcik, bukan bil gaib, Makcik bil goib. Apa Makcik? Itu salah lahir, ya lahirnya di sana. Kalau lahirnya di Sukabumi enggak bil goib. Jadi Makcik itu rohnya kadang-kadang ra, gonya kadang-kadang enggak. Boleh. Waliya'lamu. Boleh.
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Bagus, sedap. Terus innallaha. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat, ya maha perkasa, aziz, maha agung. Masya Allah, segala-gala, maha segalanya ya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Baca, walaqad. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ. Bagus. Dari wajahna ulang. Dari wajahna aja ulang. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Bagus. Terus baca summa. Summa qafai. Iya benar. Qafaina. Qafaina. Summa qafaina ala asarihim birusulina wa qafaina bi'isa bani Maryam. Waqafaina bi'isa bani Maryam wa atainahul injil. Kalau ada kayak tanda gini, nggak ngulang nggak apa-apa nih Maci ini. Nah, ada mulaqab tidak boleh berhenti. Tapi kalau di bawahnya angka 5, terusin aja. Waja'alna sekarang. Waja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatau wa rahmah. Ya Maci. Waja'alna. Fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Tadi internet terputus Maci. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Lagi. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. Macam mana Pak Ustaz ni? Warahbaniyatan, ini tan ya Maci. Karena ketemu huruf mati nggak mungkin nyambung ini, nggak bisa. Jadi ini dibantu nun wikoyah, nun iwad. Jadi bacanya satu sini Maci. Warahbaniyatanib. Nggak sini ya Maci. Warahbaniyatanib tada'uha ma katabnaha ya Maci. Bisa. Tanwinnya baca satu. Bantu nih. Nun iwad, nun wikoyah. Ya. Bukan. Warahbaniyatanib. Tanib. Tanwinnya baca satu ini. Tanib. Warahbaniyatanib tada'u. Warahbaniyatanib. Hanya dada. Warahbaniyatanib. Warahbaniyatanib. Warahbaniyatanib da'uha. Terbalik. Bukan da'u. Tanya ketinggalan. Tada'uha. Ya lagi. Agak susah sih. Manci. Ayo. Warahbaniyatanib da'uha. Tanya ketinggalan. Warahbaniyatanib tada'uha ma katabnaha alaihim illa btigha'a ridwanillah. Bagus. Ridwanillah.
ridwanillahi fama ra'auha haqqa Pendek. ri'ayatiha. Haqqa pendek. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ya, hakonya pendek. Fama ra'auha haqqa Pendek. ri'ayatiha. Konya pendek. Fama ra'auha haqqa Pendek. ri'ayatiha. Konya pendek. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ayo baca. Hakonya pendek. Fama. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Bagus. Fa'ataina allazina amanu minhum ajruhum. Ajrahum. Maci. Salah. Salah. Salah Pak Ustaz. Salah. Ya, ulang lagi Maci. Ya. Fa'ataina allazina amanu minhum ajruhum. Iya. Wa Wa kasirum minhum fasiqun. Iya, terus ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillahi wa annal fadla yabi'allah. Iya dia, terbalik. Wa annal fadla. Wa annal fadla biyadillah. Jangan ada e-nya. Wa annal fadla, jangan pada, jangan ada e-nya. Wa annal fadla, bukan kol-kolah ini. Ya, lagi. Wa annal fadla biyadillah. Biadil kebalik. Ya, lagi. Wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Yu'tihi man yasha. Yu'tihi. Dari sini. Biyadillah yu'ti. Jangan yuk. Jangan yuk. Yuk. Ya, yuk biasa aja. Biyadillah yu'tihi. Biyadillah yu'tihi man Dia yasha. panjang. Biyadillahi yu'tihi man yasha. Ya, Mas. Biyadillahi yu'tihi man yasha. I-nya enggak kedengaran. Biyadillahi yu'tihi man yasha. Ayo. Biyadillahi yu'tihi. I-nya panjang. Biyadillahi yu'tihi man yasha. Bagus. Wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai' min fadlillahi wa annal fadla biyadillah. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul azim. Terima kasih Masih sudah mengajarin saya, juga yang lainnya saudara-saudara di sini ya. Saya pun terima kasih banyak Alhamdulillah. Ustaz.
Sama-sama Terima kasih banyak. Maci. Alhamdulillah, semoga Maci panjang usianya, Amin. disertai dengan sehat dan taat kepada Allah ya. Ya, Diberikan keberkahan, panjang ya, usia dan amin. berkah dalam kehidupannya. Amin. Dikaruniai putra putri putra ya, nggak ada putrinya, Ya, putra yang ada. soleh-soleh, putrinya Ya, mantu-mantunya ya, dan ya, cucu cicit, ya. cucu-cucu yang soleh dan soleh. Terima kasih Maci sudah bisa bersama, walaupun kita beda negara tapi kita satu iman, satu Islam ya Maci ya. Saya Ya. tidak pernah tahu siapa Maci sebenarnya karena Maci tak pernah mau datang ke sini. Pak Mau ya Ustaz Maci kata ya? tunggu sekejap Ya, nanti. kalau rumahnya Nanti sudah udah, jadi ya Maci ya. udah Insya umurnya Allah. 64 tahun nanti ke sana kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sampai Ditunggu Pak Maci. Ustaz takkan Insya ada Allah, umur dia. mudah-mudahan. Kan tengah saya dulu ni tengah ada lagi. Buatnya kata tahun 64 nanti dah tak ada lah. Insya Allah Ya Maci. nama. Mungkin nggak sampai 64 juga nanti Maci kalau mau ke sini kalau udah jadi boleh Maci tahun baru Iyalah. di sini atau kapan ya Maci. Doakan Ya, juga pesantren kita supaya cepat selesai ya Maci ya. ya, ya. Hamba-hamba Allah Saya, diketuk Maci. ya, Siapapun kalian bantu pembangunan rumah yatim pesantren kita. ya. Alhamdulillah lantai 2 sudah dicor, sudah mulai pasang bata atau Maci. Yang Tinggal nak pasang tanya atap. Pak Ustaz, tadi yang Ya Maci. gambar yang dekat grup tu tadi, itu gambar Mhm. Pak Ustaz yang dekat baju Ya. merah tu ya? Saya nggak ada di situ, Maci. Oh, Yang salah pandang lah saya tu. buka ya Salah di bangunan pandang. di bangunan itu yang saya yang moto, yang kamerain, tapi saya nggak itu di situ. Bukan, tadi ada gambar ramai-ramai. Kan Pak Ustaz bukan? Oh, yang sama anak-anak yatim. Hanya sama anak-anak yatim tu. Iya, yang satu Eh, yang paling ganteng, Maci. ya, Umi lah untung dapat orangnya ganteng. Alhamdulillah. Ganteng pandai mengaji Maci kan. bisa aja. Jadi guru Hmm, orang ramai, kita dapat ya. tumpang sikit-sikit dia punya Alhamdulillah, ilmu. Maci. Ya. Ya, Apa artinya kita di dunia wajah ya, cantik, wajah ya. ganteng, banyak hartanya. Tapi, Kalau kita kita tidak beriman sama Allah, berarti kita jadi api neraka ya Mas ya. ya, Jadi bahan tapi api neraka. Naudzubillah, jangan ya, sampai. Kita ya, ya, mudah-mudahan bisa isi di iman kita ya Mas ya, ya, dengan ya. iman dan Tapi yang takwa kita beruntung kepada banyak Allah. Umi lah ada dapat suami Alhamdulillah. orangnya pandai mengaji kan. Betul Enggak, lah. Maci. Orang Pandai juga luar Maci. Allah. Alhamdulillah saya juga belajar sama Maci ya. Terima Iyalah. kasih Maci atas Ya, kebersamaan malam sama-sama. ini. Di Indonesia sudah jam 11 kurang lebih 5. Di Maci jam berapa? Jam 12 lebih ya? Beda satu Sini jam. 12 lebih agaknya. 12 lebih kot. Beda 1 jam ya. Terima Mm-mm. kasih Maci. Inilah canggihnya belajar kita. Saya Betul. di Lido Cigombong Bogor. Maci ada di Malaysia. Di mana Maci Malaysianya Maci? Saya di Malaysia di mana ya Sungai Buloh. Sungai Buloh. Sungai Buloh Selangor. Dari Kuala Lumpur jauh lagi Maci. Lebih kurang dalam 1 jam lah macam tu. Oh, 1 jam. Oh, dekat. Ya, Ya. dekat. Insya Allah Kalau nanti saya kalau punya PT ke sana main sama ya Cia. datanglah bila-bila masa Insya pergi Allah. saya pintu saya Iya, buka insya lah Allah dia Maci. Pak Ustaz ajak umi Alhamdulillah. sekali ya. Ya, mudah-mudahan Maci sampai bisa ke sana ya Dulu Maci. kan saya nelpon Pak Ustaz tak angkat menggigil saya perlu satu badan sejuk ke tangan. Bukan, bukan dia angkat Maci. Saya tuh kadang-kadang kalau belum kenal ya begitu Maci. Gitu Tapi kan. tapi Pak Ustaz saya tak putus asa dah. Saya ulang lagi tak apa orang tak layan. Saya buat muka tak malu. Telefon sampai dah Alhamdulillah. 11 minit Tapi dapat dapat dengar terus. ini. Iya, iya, alhamdulillah Maci. Jadi karena memang WA tuh kadang-kadang pesan SMS tuh di handphone tuh banyak sekali Maci. Sampai ngebalesin tuh tangan tuh lumayan pegel ya. Yelah, Itulah Maci. mungkin Tuhan bukakan saya jalan untuk saya nak mengajikan. Saya memang nak Alhamdulillah, mengaji. alhamdulillah Maci, Ya, alhamdulillah. Maci sudah mulai pandai sekarang cuman itu ya, aja tajwidnya sekarang kan ya, sudah bahas kita tentang alif lam qamariyah, ada ya, sukunnya, alif lam samsiyah tidak ada ya, tandanya, ada ya. tandanya tasdid. Kemudian kemarin gunnah, huruf gunnah ada 2, mim dan nun bertasdid. Kemudian kemarin juga lafaz Allah yang Ya, menyebabkan lafaz Allah tebal itu kalau sebelumnya baris di atas, ya, lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelumnya baris di bawah. Tolong ya, Maci diulang-ulang lagi. Maci sudah ya. pandai sangat nih bacanya. Tinggal Nanti tajwidnya ya Maci ya. nanti saya nak belajar Diperbanyak. lagi tajwid buku Boleh, hijau. boleh, boleh, Maci, boleh. Banyak Insya Allah, lagi yang Maci. belum tahu. Ya, Maci. Terima kasih atas kebersamaan malam ini. Ya. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah semata-mata kebodohan saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.